Hei whakakaha ke i ngā hononga tau hoko i Wainganui i ngā iwi o Haina me Aotearoa. Koera te whakaaro nui i ko Haina atu ai e ngā kaitārai waka o te puia, he waka moana ki te māngai o Haina. He mea tārai te waka nei ki tētahi kauri e 3,500 tau te kaumātua. E ke tangaroa ke panuku, ara mai te toki haumi e. He karaki atuku i te taonga nei, kua neke atu i te 3,000 tau e tatari ana mō tēnei wā. A pōpō tonu hoki ka kawe atu ai ki ngā whenua o Shanghai ki Haina. Arā hei whakaaturanga taonga motuhake. O tātou tupuna, tēnā pā, iahu ke mai i reira, i te tuatahi, ki te wāhi hera nei, te taonga nei. E pai tēnei kia hau. Tēnei whakaaturanga i Shanghai. Kia kawe ai a tātou taonga i reira, kia whakatū e tahi umanga, kia tae e ngā Māori o Kaneke, ki te hoko taonga i reira, kia tae e ngā turuhi ki te haramai kikonei, kia haere ki ngā marae me rā huatanga Māori. Pretty much every country's got a major pavilion there. New Zealand's is already been previewed as likely to be in the top 10. And what better way to do it than do it through a 35-foot high, 3,500-year-old kauri tree carved as a waka and a waharo, journeys and gateways, and creating this wonderful piece that bonds our countries and our people through culture. Nā tēnei hongona anō me te iwi Haina mana, ka re hoki e kore he whānui atu ki ngā hua, ka puta mō tātou, mō rātou hoki. Part of this journey is to try and rediscover ourselves. I know that some of their customs and practice are very similar to ours, and so we're not that far away from being related. We've just been separated for a long, long time. He hononga nui, he hononga roa. A tōna wā e kite ai o na hua. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.